Harukuhera obutumwa bwa Christmas orwakanoru omu makagye Mirembe Archbishop w'ekanisa ya Uganda yarasha abanya-Uganda okugira obusingye enkwatanisa hamwe n'obwebembezi burungi. Okulonda okw'omwaka ogujja 2026 mu Uganda ng'eggwanga litunuulira okulonda era nga tuli mu biseera by'okunoonya obululu. Nsaba abakulembeze bonna buli muntu yettanira emirembe, tunoonye emirembe era nvumirira ne sekuvumirira yenna obukambwe n'obukaawu obutuusibwa ku bantu abatalina mmundu, abantu aba bulijjo. Christmas nizooba ly'omutaano aho Maria Shugine yaziire omwana w'omwojo ekirikworeka ngu Ruhanga naabaasa buri kimwe kandi naateekaho omuhanda ahi gutari. Ssebukulu lunaku lukulu nnyo we tulabira ekyamagero omuwala embeerera okuzaala omwana. Ekyo nno kitulaga nga bwe tulaba mu Luka essula 4:37 nti Katonda ayinza byonna era akuba ekkubo weritaliyo. Obwo turikujaguza amazarwa ga Yesu Kristo yashaba ko omushana gwaka omu mitima y'abantu otiire n'okuhindura amagara gaabo kandi bakaruga omu kukora ebibi. N'olwekyo nga tujaguza olunaku luno olw'amazaalibwa tusaba ekitangaala ekya Mukama waffe Yesu kyake emitima gyaffe n'okukyusa obulamu bwaffe okutujja mu kizikiza n'ebikolwa byonna ebyekko kyokka tukole ebikolwa ebisaanidde. Obwo turikuza omu mwaka gw'2026 ekanisa ya Uganda eri aha mutwe gw'okugarukira Yesu obusingye obuteeka kandi gugamba n'aha mahanga obwa hati agiine entaro. Nga tuyingira mu mwaka 2026 mbategeeza nti omulamwa ogw'omwaka gujja kubeera okwekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo olw'obumu, emirembe era n'obutebenkevu. Omulamwa guno gujja kubanga gutuyamba nnyo kubanga tuli mu nsi ejjudde okwetematemamu, okulwanagana ate era n'okuba nti ensi erimu obutabangufu bungi nnyo, naye omulamwa guno gutuleeta okubeera obumu. Amakuru aga gasha kwa Ivan Nyesiga abwa Tayari West. Tayari West.